بله ایمان یا راستی وکی تجی بحثی کریه ایدی ترکیه سیاست خوا برب شوازا نجات پرستی و بلند کریه و هر حال سر و اساسی سیاست آل ترکیه دمشه و هر وها او ماراتونا هل بجارت نجیل سر اساسی زیده کرنا دنگین نتو پرست و نجات پرستان دمشه نها حالی حاضر tabi dvena vedeci ev bi taybetî bergiriya li hember Kurdistan 24 ya Enqerê ku li ber avahiya Partiya Zaferê pêk hat û her wiha wekî helwesteke nîjadî jî hate nirxandin ji aliyê gelek dam û dezgehên medenî her wiha sendîqeyên rojnamegeran ve ev yek hata şermezar kirin bêguman şexsiyetên siyasî jî li beramberî vê yekê reaksiyonên tut nîşandan û sernavê ku dûr de derkete pêş İman dibêjin zêdetir ji bo ku ew Kurdin ev reaksiyon hatiye nîşandayên ji bo ku Kurdistan 24 bi zimanê Kurdî weşana xwe dike ev reaksiyon hatiye nîşandan yani bi giştî em dikarin bêjin ku nivîskarên nêzik hikûmetê nivîskarên nêzik eniya muxalefetê her wiha di heman demê de sendîqeyên rojnamegeran ev êriş û her wiha ev bi taybetî pêşîlêgirtina li ber Kurdistan 24 ya bi taybetî wergirtina nûçê bi vî awayî hatta şîrovekirin tabii di vê navê de jî mêvanên me heye Yaşar Aydın nihal kêleka me ye îman em ê gel wê biaxivin ew jî hem li aliyekî rojnamegerekî naskiriya Tirkî û hem jî wekî şîrovekerekî siyasî jî em dikarin wê yekê bêjin ez dixwazim pêşî jê bizanibim gelo rewşa ev bi taybetî pêşîlêgirtina li ser Kurdistan 24 çawa dibîne. Yaşar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelek bi xêr Şöyle başlamak istiyorum. Bir yandan dixwazim wiha dest pê bikim jaliyekê hûn dibînin ku rewşeke siyasî alûs çê dibe her wiha berî vê yekê jî li Enqere nûçegehanê me dema teqîba nûçê dikir استنگی چه بوله هم بر وجالی زفر پارتی افجی ریاکسیونک مزن دیف خداینا و بردوامه هون وی که چواد بینن لترکیه سانسور لسر روزنامه‌وانان هیا و او ادی آسایش تدیتن اوا تنه چوی نوچه دشوپینه تنش بون ناسنامه وی راستی ایرشی هاتی راستی آسان کرنه هاتی ام وی قبول ناکن شرمزار دکن و جخواه سندقان روزنامه‌وانان جی رخنه این تند لیکرنه اف ده همان دمه ده نشانه پارتیا زافر جده کو پارتیا کی چاوه پارتیا کی نجات پرسته لتشتکی سمبولیکه ev tiştek jive onda nake le partiya zaferi nişan dede ku de seberoj de Türkiye ki çava heye. Mama pişti تقینا استانبولی امیتوز داخت تماشای مکر و گوتی ام دیوا در بخن و قدغه بکن دم ام ببند صلات ام ناهلن هون چه بگرن بلا بکن لوی دری و دزانی لهمبری کوچراجی کوچبره چوا هزار دکن لهمبری قیومان چوا هزار دکن و ددن جواکی و هزرین خو هون وی که وکم میدیا چوا دبینن بابتکی مترسیدارش بو آزادیا روزنامه‌وانیه. ev proseye ki berdavame tişteki nunine jbo Türkiye le Ümit Özdağ eva rade ki derxis peş be helvesten xwe az bawerem min ve heye ku jxo nay de salata u nekare ki tişteki vabike jxo AK Parti ji li ser rozdamavan fişarên ciddi dike ev keşo hava bandorla Ümit Özdağ ji kiriye ev jî dixwaze Sûdê jî bigire ev jî dixwaze dibêje ez dikarim zêdetir bikim barman ja şove dixwaze xwe nîşan bide lê li Tirkiye ev zihniyetê nas dike ev nêzîkatiyekî netewperestî heye li Tirkiye kevne şopiyekê xwe heye di dîrokê de kokên xwe hene lê hinek dikin lê dema hatin desthilatê bibin parçekî hükümetê çi bikin ne diyar gelo Kemal Kılıçdaroğlu ser bike de rola wan çi be ew jê ne diyare lê ew niha rolekî ji bo xwe dibîne lê dinamîkên Tirkiye rê li karekî wiha nadin lê ji ber ku Özdağ wiha gotiye kes ji azadiyan paş de gav navêje de ew jî berdewam be di gotinên xwe de
داویه جی روزنامه وان کاری خود کن بوی لهمو جهه لهمو دنیای تنه دو ترکیه دانه کرد و ترک عرب لاس شرقس فرقوان تونه بتایبتی جیم ریاکسیون آوان دید ل ترکیه ریاکسیون مزن نشان دادن سرویه که یعنی اوین کو دنویسن جی جالیه ده سلاته و آوان جی ریاکسیون نشان ده تایبت به کردستان 24 نها اف دم نهات دنا وميتوز داخ پشتوانیه کمال کلجدار اوغلو دکه کاریگری دبیل سر صندوقانو حل بجارتن 28 گلان از ام نزانن باندور بکه یا ناکه لی اف سیستما حل بجارتن سیستما کی به سر و بره گلو اف اوقاس اتفاقاتن کرن جبوچنه کی نزیکی کی جا آلیانه دمام لی دنرن دو آلیجی نتاو پرستن هر دو آلیجی اولدارن هر دو آلیجی پارتین لیبرال جی ده هر دو آلیان ده جهنه سوسیال دموکرات هنه ده جبر کو رژیم اردوغان ترکیه آنی روشکی وها نها کار هاتیه لسر رژا صدی دو سه کلیت بویم نافبروان ده او خاص مسافه هیه سینان اوغان امزانن تو دنگدره که خواه زیده نینه لی پارتیا زافر هنک بهیزه اگر که هنک جوانا و گوهیزینه صندوق لی او کسی که دنگ خواه دانه سینان اوغان ده حلوستوان چابه ام نزانن ده بکو دوار درونی ده هنک باندور لوان بکه وگرا هل بجارتنه ده هبه نبه دبکو ببه سبکو هجماره که زیده دنگدارین کلشتاروغلو بچن سر صندوقه هیزا کلشتاروغلو اوه کو بکاره به او صدی 45 بو دنگ دا بنوی ده ببه سر صندوقه اگر وها بکه دبکو نزیگه هف بن لی دنگن در وجد بله ما مستدوی نقطه ده دخوازم پرسیاره که و دبن 45 سده دبی بسر صندوقه کمال کلجدار اغلی دنگ دران اوین کو نچو نجی سر صندوقین البجارنی او جی گلگ من دم رسکه که و هبه جالیه که دن حتی نها کیر لسر پشتا کردانه نویه اس نزانه بله نومان کرتول مش دنا و ده سلاتی ده کسی که گرنگه مساج کاوی هنه اما که بیجه اگر دنگدرین هده پا نچن سر صندوقی کمال کلجدار اغلو چی جاری نکاره پیش برکیا که رجب طیب اردوغان بکه مساج کاوی وهابه ده سلات دنا و ده سلات ده دما کو انالیزه که وها هی تو چی دگل ازداغ دجوی و خلکی تو ردکی انجامه که وی که چواد دبه چون که دناوا تویتره ده ریاکسونه که مزن هی کرد جی ریاکسونه که مزن نشان ده چه انجام ببه ام باش نزانن بریاره پارتیا چپا کس دیده چه به ام ببینن از دکارم دو تشتا بجه یا یکم ev nezkatiya Ümit Özdağ Sinan Oğan o helvesta wan aliye ku teslimi de salatı kiriye dibem ve siyasete kabul nakin bazariye ku bazarı li ser sistema antidemokratik vere kirin ev jinne rastı em siyasete wan vek be siyaseti binav dikin eva diji HDP yanji nabe sistema qayyuman de nivise ki hevbeşte vere binav kirin ev de bandora ki ciddi li ser Kurdan bike dengderin Kurd bike led ve envej bibinin boykot kirin binnerina min از دبیجم احتمال کی لاواز جبر کو اف 7 سالن داویین دسلات آک پارتی جبو تنکرنا کردان نهشتنا کردان بو نهشتنا داخازن کردان بو gelek berpers hatin zindan kirin o der ve veji tu siyasete ki wan nebu naha Kurd dixwazin ev siyaset dawi ve jiber ve denge xwedin Kılıçdaroğlu
اللي قالوا كمال كلشتاروğlu وره ده هر تشت پر باش به تشتكي وها نافكرن كرد بوليتيكن هلوستوان هي ددما ناخوازن هف پیمانیا کومار کو نهیل کردان به نفس به هناسب بهله دخوازن وی راوستینن آرمان جوان سرکه اوه یا دنجی رخنه جدی ده بکن کرد لی ده داویدا اوه بریاره که بایکوت نگرن لی اوه هلوستا وان ده ببس شکستنه کی چاوا گلو بشاهیه کی جدی بکیف خوشی بچن سر صندوقه یانجی دلشکستی بچن سر صندوقه جحره هيد فتخو يعني بيشترى فيك وتبو بشتي دما كدن رنگ هذا فجي بتايبتيجي دماكو گفتگویان وهي اس برسيارة كده كم لبري ويتو دزانيكو إنسان أكتش كد لحكومة نزيكا مساجك بريانها بلا فكرية دبيجة وميتوز داخ لحمبيزة اتفاق جمهورiyet نرینن وها ام دبیجن سپکولاتیفن یعنی زیاده مزن دکن هف پیمانیا کومار و اردوغان دما ام استراتژی وان بنرن ده جارن ümit özdağ tişt gotine video nişandane gelek kurd reşkirin yek şevirmendeki Erdoğan gotu bu dengin kubo Kılıçdaroğlu hatına dain dengin PKK'ne ev zihniyete dassalatı o ev ligel ve pevendiye ku bu Ümit Özdağ rahatiye danin gelo de bandoraki çava bike en baş nizanın le baver nakim bandoraki ciddi bike eğer Kurd biçin ser sundoki de denge xwe wek bere bidin le çıkas biçin em vê nizanê îrojê operasyonên desalatê li İzmirê li deverên operasyon hatine kirin mirov vê dibînin ev yek peywendiyawan heye çûke Kurd li her du tarafan jî tên astan kirin û bertan kirin lê Kurd carek kedin li gel milletçiyekî û li gel milletçiyekî dîketin navbera her du kane HDP nehadine ve guftugûyê de ve biryareke de li ser vêyekê çûnke piştî Umît Özdağ rewş çawa dibe çawa nebe zelal kirinek niye heya nehe hûn çaveraya çi dikin Kurd ji aliyekî reaksiyona we heye dibêjin em di navbera du milletçiyan de hatine bertan kirin em naxwazin dev jê berdin lê ji aliyekê din jî biryara HDP heye hûn çawa dibînin binêrîna min dibe ku şaşî derkevim HDP û tevgera Kurd ji bo seranserê Tirkiye de biryarekî wiha bidin ku ji dema em lê dinêrin ji bo dawîkirina rejîma koşkê desalatê ev daxwaza wan ya sereke ye ji ber vê de dengên wan neyê guhertin ev ne AK Partiye ku sala 2011 û 2013 tiştên ku li ser Kurdan hatine kirin ji bo hêzên demokrat jî hatine kirin ji bo sosyalîstan ji bo çepgiran ji bo demokratan nêzîkatiyên ciddî hene ku nerazîbûnê bixweretînin lê ev desthilat eger wiha berdewam be de Tirkiye hemû bêhenase bimîne lê mixabin bijardayeke ciddî bo gelek spasiyete dikin her hebin ji bo zanyarîn wê nûfadar İman wekî Yaşar Aydın jî esas bahset ke yani dibêje bêguman dibe ku bandoreke Kurdan bibe li ser sindoqê lêbelê bêguman ew daxuyaniya HDP jî giring e wê HDP daxuyaniyeke çawa ragîne piştî ku di navbera Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'da heditin bi dawî hat HDP jî biryar ragirt ku civînek êldar bixe li ser vê rewşa dawîn wê çi biryarê bide niha li ser malperên civakî bi taybet jî Twitterê bangên boykotê têne kirin bi taybet gelo wê HDP guh bide vêyekê guh nede vêyekê em ê divan saetên pêşame de vêyekê baştir bibînin lê di heman demê de em dibînin ku li hember bi taybetî helwesta Kurdistan 24 jî wekî Yaşar Aydın jî basê kiriye
هلوستك بتایبەتی دەریاسایی و هەروەها بتایبەتی دەرحقوقیە کو لە هەمبەر کوردستان بیشتریژاتی نیشاندان و هەروەها ئەو مەسەلا دەبێژە وێ بتایبەتی بێگومان دەمێن پێشەمەدا لە ترکیە پێشبەری مەدیایە بتایبەت جی ڕۆژنامەگەرین کوردان وێ ئاستەنگی پەیدا بن ئەما ئەگەر کو کڵشتاوڵو بسەر بکە بە ئیحتیمالە کو ئەv بتایبەتی چەوساندن لە گۆری ڕۆژە ئیرۆ هێک کێمتر ببە وەکی تێبینیەکیژی دەستنیشان دکە